naša vojska možda nije najbogatija ni najopremljenija, ali je sigurno jedna od najobučenijih i armija koja ima možda i najbogatije borbeno iskustvo. Naši pripadnici ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane su pokazali izuzetnu obučenost, izuzetnu motivisanost, izuzetnu disciplinu. Sve mete su oborene sa minimalnim utroškom sredstava, svi zadaci koji su bili pred njima su ispunjeni i od nas ima puno da se nauči. To su nam rekli i predstavnici i bugarske armije i armije Sjedinjenih država, da su imali šta da nauče od ovakve vojske. Kao što vidite, naši pripadnici se cene gde god da dođu, gde god da se pojave, a mi možemo biti mirni i sigurni u budućnost naše zemlje i u mir naše zemlje, jer sa ovakvom vojskom koja pokazuje da je bolja i od najboljih na svetu, možemo da budemo sigurni da će naša sloboda biti sačuvana. Naše strateško opredeljenje jeste vojna neutralnost. Srbija neće postati članica NATO pakta, ali kroz partnerstvo za mir, što smatramo optimalnim nivoom naše saradnje, mi sarađujemo sa zemljama koje su u NATO paktu. Ovo je za nas naravno veoma značajno. Gledamo kako se oni obučavaju, vidimo koja sredstva koriste, razumemo bolje njihove procedure, njihov taktički pogled na određene situacije i za svaku vojsku je uvek dobro da se susreće sa drugim armijama, a kada su naši susjedi u pitanju, to je onda i razvijanje međusobnog poverenja, jednog boljeg odnosa i odnos naših vojski je svakako takav da možemo da budemo sasvim mirni i pouzdani u dobrosusedske odnose.